Arratsalde on denoi, The Brody dizketan, eta beno, kantu hau Dark Souls bat pasatu zuen denei ezaguna egingo zaizue. Eta bueno, pasatu ez dezutenei gomendatzen dizue Dark Souls lehenengo jolasa pasatzea. Ze oso gomendagarria da, oso jolas ona da. Eta, bueno, gaur ateratzen, Dark Souls 2 aterata zegoen, baina erostera joan itzenean, neguko, Steameko neguko ofertatan ikusi nuen, eta erostera joan itzen, da gero ohartu nintzen, ate bertzutela edizio hau, gaurkoa, ikusten dezutena, Dark Souls 2, Scholar of the First Sin, eta zer da, edizio hau da Dark Souls 2 remasterizatuta, eta aina DLC guztia dituen, alako Game of the Year bezalako pack bat. Eta gainera, zertatzen zen, Dark Souls 2 konsoletan zutenak, aktualizazio debalde izango zutela, baina ordenagailuan zutenak Dark Souls 2 ez zutela izango debalde, berriro erosi beharko zutela, beraz. Gaur arte zaigo naiz, gaur atera da jolasa, eta atzo bertan erosi nun. Behan daukazute komentariotako, deskripzioko atalean daukazute ze horri aldetatik erosieten, 25 eurotan, nik 23 inguruan erosiet, oina 25 ustetik ikusietela. Baina, bueno, pixka da keian pagina hauetan behiratzen jardutea, eta
inguru hortan dabilez, oain pentsatze pixkatik egingo zela demanda handituelako, baina, bueno, alare merke aurkituko zuten. Berez jolasak 40 balio ditu ofizialki erostez, beraz, nik 23 pagan nituen, iaia 150 deskontuakin. Eta, bueno, hazingo gera, ez? Konexioa ondo doa, eta, bueno, hazingo gera. Jolasa, Dark Souls D, Scholar of the First Sin. Jolasari pixa bolmona jetxingo jote. Bai zeuk eta bai nire oso altu eginen daitz. Hemen betiko txapa, términos y condiciones, aceptar. Guztia irakurri behar da. Bai. Ea, ez dagoen zerbitzari gondo da bizten. Jolazen iligal izango nahi zoriz. Bueno, partida berria. Odola bai, subtituluak bai jarriko izuet. Informazioan en pantalla bai. Bai, más o menos, ez dakizuek ondo ikusko zute, baina nik. Más o menos horrela. Utzi ondo, dagoen bezala, ze Dark Soulseko kontrol berdinak. Dark Souls bateko kontrol berdina zeitzen. Eta baina histori badago, azik isildu. Perhaps you've seen it. Maybe in a dream. A murky, forgotten land. Souls may mend your ailing mind. You will lose everything. Once branded, the symbol of the curse, an augur of darkness. Your past, your future, your very light. None will have meaning, and you won't even care. By then, you'll be something other than human. A thing that feeds on souls, a hollow. Long ago, in a walled-off land far to the north, a great king built a great kingdom. I believe they called it Drangleic. Perhaps you're familiar? No, how could you be? But one day, you will stand before its decrepit gate without really knowing why.
fate of the cursed. Bueno, jolas hasi da. Historia. Diferentzia dago, antzematen da remasterizazioen diotela itxurez. Eta ikusita naukan bideoak, Dark Souls bia, lehenago atera zen da, eta asko zoitu dago. Eta, bueno, konparaziotik ez Dark Souls batearen. Motor grafiko berdina egitzen zaitzute jabon da. Badago diferentzia. Vale, bai, horreati daukat bizitza guztia ez blokeak, baizik eta partea. Eta armak ez daukat ez? Ez daukat zera, txinar zera. Azte kontzara. Horazentan gauza da importantzea, bada ez guztiak duten bere idaztea. Gauza den daitezke come hago que la Santa non devo ir a tu guarda.
seems to be the ruckus? Oh my, your face. The face of the curse. It's an undead. An undead has come to play. They all end up here. All the ones like you. You spoke to that kind old dear, didn't you? You're finished. You'll go hollow. Yes, you'll become one of them. Hollows prey upon men, feast upon their souls. This is the fate of the cursed. What is your name? Oain pertsonaia inberko ulapuntzat. Hola, dobra diatxena. Hola, hostia. Narices. Zeatik ez dituzten. At least you know your own name. Here's your reward for sharing. It's a human effigy. Take a look. Who do you think it's supposed to be? Think back, deep into your past. Yes, it's an effigy of you. Vale, una persona en la clase. Berlaria. Bueno, hor behan ikusten dituzute zeak. Pertsonean estatistikak, ez? Bizitza, aguantea, vigor, aprendizaje, PDA, inteligencia, bueno, adaptabilidad, resistencia modu bat izango dela, destreza, eta indar. Ni destrezara ingoet. Destreza altua daukan bat. Ze Dark Souls batean destrezako hain nuen, bai, pertsonaia. Eta nahiko ondo juntzitzen, eta nahiko gustatu zitzaiten. Ze nahiko mugikortasuna daukazu eta hori gustatzen zaitzen. Ez gaina, normalean, Dark Souls batean hauzkan utxigatana elektrika, eta gero bestean haukan laito bat. Eta biekin zondestrozak. Ez biek laitoa, bueno, elektrifikatzen esunean ja eskalatua galdu egiten dezu zena, destrezakin, baina, bueno, elektrikoa oso potentea da. Eta ero ja, nivel batetik horrela, laitoa, destrezan handia bali maugazu, limitera iritsukitzela uste, destrezan. Bueno, laito egiten nuen ja, maia garako laitoa, eta nera jartzen nio resinaren pino dorada. Eta, bueno, egiten ditu txikizioak indera. Ba, bueno, gerlaria bat indarrera juten da, normalean. Caballero da bat bizitza ikusten zuten amabi, amonten zutela. Espadatxin da habilitatea. Baina bizitza oso gutxi, lau bakar. Bandido, baita ere, zeara, destreza
teknologia egokia ibiltzeko duta. Gero aztu ingo zaitea urren gorako duzute, baina. A ber, lujar.com egiten duzko bere iztegian. Eta, bueno, ikusten ari gara bandido pixkat gutxiago dauka destreza, baina bizitza gehiago dauka, beraz. Hori gustatzen zait. Eta, bueno, inteligentzia tare gutxiago dauka, baina. Eta, ber, muikorretik gaina izate zartzen. Klerigo eta magia aldera bideatuta daude, eta normalen hauek zailago izaten dira. Klerigo eta hechicero eta hauek, horiek ira honena izaten dira hauek behin pasatuta daukazunean. Hechicero, esploratzailea, eta marginado. Marginado hartzen dute normalean, zeltasun maksimoa nahi duten jendeak, ez? Ikuste zute estatistika miarda batzu dauzkalan, lehenengo nivelean dagoen tipoa da. Eta gero aztentzea de zerotik, hau da, zerotik aztentzea eta gero zero konbertzea. Zeltasun handiena daukana da aztentzea, kasi niveli gabe. Ba, zeurenik bandido edo caballero akaso? Hau, bai, destreza 14 dauka, baina bizitza 9 da. Akaso gehiago gustatzen zait, kabai. Eta ber, destreza begiratuko dugu. Vale, trebetasuna hori, joder. Bueno, salduna hartuko dugu, el cabero. Obsequio, hau da, opari, azira ematen zu objektu bat, opari bezala, bera. Anillo de vida, haure bat zegoen Dark Souls batean, puntos de salud, salud. Osasun maksimoa pixkata hunditu egiten dizu anillo hau emateak. Fija humana. Hueko salabida. Baina efizie humana etxea. Guzti hau haituta estatistika hau berriz ezartzeko, pero puntuak entzea dituzu eta ero zeure aldera berrantolatzen dituzu zehar. Ba, osasunarenak eta trebetasunarenak eta hau. Baina, bueno, hau etxea gustatzen asko. Material de curación, ez? Oso bat, ez? Hori edo zen momentan da. Asko dela atracción. Objeto petrificado. Ez, hau baki zertakoan hau txori bate ematen diozu opari bezala eta gero berak zaten dezu. Batzutan opari ematen zu. Zeuren ez aurretu eta nio de bide. Azira batean ondona hau ez dator. Ai, pixo. Vale, gorputza. Mutilla no eskazen bat. A ber, behiratu txatean arbala bat, Ez, ba, bueno. Aukeratuko neska zeuztia, beti mutila dia protagonista zea jolazetako. Eta konstituzioa horrela, iarra dutzea. Okei egitez, horrela. Fiziko. Itxura, terra metal. Vale, txuria bat. Dia nola aukerako tu.
Gazte. Venga. Vale, emakumeak barruan erratuak zeizatea. Gizonan dira, forteak, rostro forteak, edo emakume alde. Horrela. Eta, bueno, ez dut utzuko zera hemen dago bila opzio daude. Eta... bai, hau sortukoet. All people come here for the same reason. To break the curse. You're no different, I should think. Doesn't stand a chance. Hau ikusiko. Well, you never know. Go through the door and trot along to the kingdom. Venga. But remember, hold on to your souls. They're all that keep you from going hollow. Oh, I'll fool you no longer. You lose your souls. All of them. Over and over again. Por eso. Estoy descojonado con los usos de toda la semana pasada. Nere persona. This is a limbo, a link between Drangleic and the outer world. Fair traveller, I know that you must have a story. Why else would you visit such a place? This lost, decayed kingdom. Jolasuntan historia ez da kontatzen hola eta hola zeu eskubitzak bertzea eta zeu gauzak lekuta askotan objektuen deskripzioetan eta historiak ulertzen bertzea eta pieza kontatzen. Ez da historia oso horreza, nahiko profundua da berez. My name is Millibeth. Deitzen jendeak. The old women were once fire keepers. I am here to look after them. It is what my mother did, and her mother before her, and so on. The old women were keepers of but now the fire shows signs of fading, and the kingdom is beset by hollows. The old women are sisters. I am told there was a fourth. Long ago, fire keepers were commonplace. But now they are lost, scattered to the winds. Bueno, ez dut esan, baina direktoa izango da lau ordukoa, gain dudetan ziren naiz azpiekarte. Luzeago ez dut egiten, porque YouTube iztet luzeago egiten badezu lau ordu baina, gero ez dula berri gortzen bideoa, beraz, lau ordu. The old women are sisters. I am told there was a fourth. Long ago, but now... You must go on a journey without rest. Well, I suppose if you find yourself at an impasse. But if your will is yet unbroken, then you may return here to start again with a clean slate. Hemen pistadez, zemanez. Esango izut, mejolaz pasautakoan hartzen zaizu New Game, eta horrelako ez dakit sortzi edo badaude. Hau da, behin pasatakon berriz pasatu ezakezu, jolaza baino zailagoa da horrein. Leheno zailagoa jolaz punta, maindik zailagoa egiten da.
Eta horrela sortzi aldiz ikustetek ez dela, eta bukarako da aurkaria edo. Nik Dark Souls batean jugot bata hasi nintzen egiten, baina utzi nuen, porque ja banekien eta beste jolaz batu zaudelako. Baina zenbait lehenengo bi bossak errezakatu nituen, ze oso openik joan, nire armekin eta arzetik enaukan. Eta hirugarren akatzera enitzen iritsi, ja paso egin nuen. Baina, bueno, momentat iristen da, nogaritzen dituzu aurkareira ez dira hain simplea. Gortu india. Now go along, go. Now go along, go along. Horren zerbait izan. Eta DLC-a jartzez ez da aparte, letu dut aurkari asko tokiz aldatu dituzela. Beraz espero ez ditutan tokian, dena ez asko akordatzen, akordatzen ez más o menos akela. Baina, zenbait gauza aldatu dituzela, beraz sorpresa ziritan ditzen. Jendea egin hor tipua dago. Dark Souls dago. Ondo bat ez zer. Bueno, bakatu naiz. Akaso hau bakatzea etorko naiz gero. Eta azkorta honez. Eta izan. Hemengo hau duzite erasuite. Zertuko nahi zartzen, askaban dago.
Ze hauek. Mezu hauek, zera. Eta uzian nola da. Orain ikusiko da. Eta zahartzen. Hor da, tipo eskuetakoa. Hau da. Horrela jarriko den bigilatzeko. Eta gau asko txarra. Ia bihotzak dituzak. Baina bat emadaru. Beste partidan duzen. Hor gezkein dut, hor eskaera bat behar. Ez dut, eta etorki batean. Joan jarreta daukat. Bai, hau ikusiko. Yes, you! Give us Silky! Oain behiraino eskaera daukagu. Daña merda. Adibidez, piedra suaviz edo za pequeña hau. Eta beako pari bat emateit. Izango. Ja, tonight, dat smooth. Yeah! Silky smooth! Ja. You! Give us smooth! Ez dit ezertako balio pieza horrek. Piedra askoa pieza horrek. Matakoan jesten zan bera atope. Eta ben soltatu egin da, ez dakizeatik. Ja. Horratuko eta hori zartu hori interesan ez zaik.
Bueno, hau editera etorko naiz. Zenun, interesatzen Disfrutar armakin, todo portado. Esku batean izan. Eta tutoriala gara. ¿Acaso olbidatzen berko nitzateke? Vale, hau asko zauko jarri dute. Bueno, zan, bekin korrika egiten zeneko, Xboxeko mandoak inabe. Bekin korrika egiten zenun, eta inbertzen soltatu eta berriz bezakatu. Txaiten. Oinez, bekin jun, eta izan nahi barroa zonatu, eta hor lasko zerrezarra. Ez que leheneuko azan absurdoak, eta askotan gainera ondo ekin. Bierda, Deu. Una calle suave efigie de sombras. Este objeto permite volver al ser humano. Vale, humanitatea bezala Dark Souls bate. Hain da huekoa, honekin. Vale. Invasioak ebitatzen dure gaina bale. Mira, pequeña pizca. Bai, ez duzak golpera egiten duen bezala, edo, bueno, kasi golpera, bizitza recuperatu, honek pixkanak gradualki egiten du. Hierba den behar. Bueno, honek ez digu asko balioko ez destresaren berbait magia bukaran. Normalen egiten da, lehenengo partian igotzen dituzu estatistikak zuhuntzean rol horretara, nirea estatistika edo trebetasuna izan horretzezke, eta bigarren partian ja ustezia igotzen magia eta beste rollo guztia. Bueno, almak ikusten dira horrezkoian behian dauzkatenak, 150 eta ero hau balio dute belez igotzeko, eta beste bat gauztera. Hau Dark Souls batean ebazoa, elektrizitatea hartzen diozu. Eta bueno, es muy eficaz contra los enemigos resistentes a la magia y el fuego. Aurkari batzuk dia batzuntza debilitatea daukate, beraz. The fuck? Berreun, zein akatu da beha bakarrik. Norbait akatu da beha bakarrik. Enemigon bat. Berreun eman dizkit. Bueno, begiratzen nahi ginen da. Ezaten izen, bai, hori, aurkari batzuk izaten dira debilak zenbat zehatara, adibidez magia, edo venenoa, edo suga, edo elektrizitatea. Vale, es muy eficaz contra los enemigos resistentes a la magia y al fuego. Vale. Una vieja moneda así. Aunque está aquí cerca. Uste ematen da moneda gehiago ki.
gauzak dropeatzeko aurkariak probabilitate egiten dela, baina oso seguru. Kon hau erreza, almak ematen dizkigu. Eta Dark Souls 2 jarri zuen Dark Souls batak etzaugan hau izar eta 2 golpera hiltzeko aukera, porque Dark Souls batean igual zeuzkatzun M7 horrelako eta banaka egin behar eta zoratzen ziren. Orbe del ojo rojo roto. Invade otros mundos. Derrota al dueño del mundo que has invadido para conseguir un símbolo de rencor. Vale, hau beste munduekin invaditzeko, momentuz ez dugu ingo. Hori, igual jolasa amaitutakoan jardu gonez bezatzu hilata puta maten, o invaditutako daun jendea laguntzen, baina bueno. Hau da, jendea inbokatzen dezunean, honekin itzularazi egiten dezu bere mundu. Hoy en día baditzen erabiltzen da jende bat. Igual, disparatzeko. Hola, hostia, hostia, no me hostia, antortxatzen piztu behar dira ze hauek? Antortxa daukat. Antortxa nahi da? Dela objektu batzuk geroago zaiten duten. Jendea petrifikatuta dagona salbatu horrelak zen. Momentuz hor dago jarrika aurrera berra izaten. Hori aldatu egin gara, leheno etxegola hor.
todo delante, el vídeo se realiza. Ahora empieza lo verdadero. Hay que zurrada. X en la de zurra. El lugar otra vez. ¿Acaso protestas la idea jartzen? Ordena info jendea argitelako akitza aktualizazio hau bagokoa ordena Nik ikustezu beste joan nola jartzen Gaina, hor behan ikusten dizute T letra dagoena. Honek CD dauka. Esan nahi duna da, indarrean C eskalatzen duela eta trebetasunean D. Beti ere honena da A edo S eskalatzen zure estatistiketan, ez? Hora esan nahi du. Zure trebetasuna igotean nivelez, armak min adizional gehiago dugu. Eta hau da lerikoa zatero horrelako. Or merely a pawn of fate, bearer of the curse. I will remain by your side till this frail hope shatters. Take this with you. May it ease your journey. Go on and see the king. He who made Drangleic what it once was. He who peered at the essence of the soul. King Vendrick. Bearer of the curse, seek misery. For misery will lead you to greater, stronger souls. You will never meet the king with a soul so frail and pallid. Seek those whose names are unutterable, the four endowed with immense souls. Their souls will serve as beacons. Once you have found them, return here to me, so that hope will not fade away. Bearer of the curtain, seek souls, larger, more powerful souls. Seek the king. That is the only way. Lest this land swallow you whole, as it has so many others.
You have that distinct scent, the smell of irreversible fate. This is Majula. It is a kind of settlement, a place where life is almost normal. And in Drang Lake these days, there are very few places like that. I am Solden, and like you, I lost everything, and now I'm here. You probably heard that it was possible to break the curse here. Well, that's not true at all. There's nothing here for you, me, or anybody. Do you know much about souls? Even I'm not certain, but I'm told that the soul is the essence of life itself. Anything living, sentient or no, supposedly has one. What we call the curse is traceable to the soul. Do you see what that means? To be alive, to walk this earth, that's the real curse, right there. We undead will never die. And that's quite a predicament, really. There are 4 beings in this land with giant souls. And wherever you go from here, you'll sooner or later come up against them. Each has a powerful soul and a terrible curse. If that frightens you, then you ought to just give up right now, like I have. Do you ever cry out for help? The journey of an undead is long and treacherous. You'll face invaders from other worlds at every turn. If you need help, why not proclaim faith in the Blue Sentinels? When you face danger, the Blue Sentinels will come to your aid. Protection is yours, if you wish. You need only accept their kind embrace. That is a wise decision. People are weak, but the Blue Sentinels watch over us in their benevolence. Let the Sentinels cradle you in their embrace. Horrela norbaitek inbaditzen badu, beste pertsona bat posible da, nire parte itzea, nire batera burra ere. Do you feel lonely here? It suits me just fine, as I've nothing left anyway. It will grow on you, this place. Give it some time. Do you see the way beyond the bonfire? That will take you to the forest of the giants. There was once a great fort, but little of it remains. You may just find something there that will be of use on your journey. But don't venture too far inside, or you might not come back. Hade's Tower of Flame lies beyond the far gate. In the cathedral, the Apostles of Blue gather. But the road leading there is perilous. The gate is rigged with some contraption. But how it works, I just don't know. Have you seen that pit, that gaping hole in the earth? I don't know what it's like down below, but I wouldn't suggest trying to find out.
Besides, you'll never make it down there. Not without a ladder of some sort. The flame you see there is a bonfire. They exist all across the land, beacons to we undead. If you are tired, try resting beside the flame. The flame heals us. Long ago, a woman called a firekeeper watched over each bonfire. She kept the flame lit and guarded it from those who would extinguish it. I wonder where the firekeepers went. Did you notice any letters on the ground on the way here? These are messages that have jumped the fissures between worlds. In Drang Lake, the flow of time is convoluted. Things shift and waver, twist and turn. Poignant wishes, dashed dreams, the messages convey our very inner thoughts. If your will to soldier on falters, try leaving a message. Somebody out there is sure to listen. Samarra da mezu hau hartuko da. Horren ikusten naranja batena. Naranja hori beste pertsona zure beste batean jarriko uztenak, mezu hartuko pistak edo berez laguntza ematiko da beste jende batei. Jende gehiago trolleatzeko zukeak idazten. Eta mantxagorri hori adibidez, zera, tipo bat nola egiten. Berak ez bukatzen, hile egin bada hemen, ikusten zu nola egiten. Eta hartara, you may notice symbols that appear upon the ground. These are summoned signatures. They call upon spirits from other worlds through the schisms in time. If you fear hollows, find summoned signatures to call upon spirits there be. See the way beyond the bond. But don't venture in a rush. Bueno, marka hau, aldiz gorri hau. Eta gizatik ez du funtzionatzen zeurenik. Zerak hau lako, nolako. Zerbitzarien daude okupatutak ez dira azaltzen zen. Guztira, gaur atera da jolazua eta xeirun dago eta mairun nila, egun da larita behatzi. Eta, horretan, behin dira. Beraz, pentsi. Bearer of the curse seek lest this land. Oso lasai egon ez, lasai hartzen dut. Over the hill and past the forest is the king's castle, where a man peered straight into the essence of the soul. But whatever came of it, those who come to Drang Lake seeking salvation soon lose hope and turn hollow. It happens to them all, sooner or later. That bull knight at the base of the tower, his spirit is already broken, although he does offer sound advice. Perhaps he is a foreshadowing of your own future. That tiny thing inside the ruins, an ancient being that will mock your very existence. She imparts sound wisdom, provided you find her on a good day. The sign you bear will drain your very souls, and without souls, you will turn hollow. Stay strong. Do not lose hope, even when you have precious little time. For when the undead dies, it is never truly dead, but only one step closer to hollowing. Not all undead are hollows, but all hollows were once undead.
he does. Perhaps he... bat zegoela, zulo honetaz aizen. Hello there. Welcome to my shop. I'm Morlin, and I sell armor. Oh, sorry, Please do have a look at my wares. I could really use the business. If you'd be so kind. I came from the west, from Volgan. Have you been there? It's a lively place, vibrant with trade. Very competitive, of course. And you have to grease the wheels to get anywhere. But I didn't have the funding for that, so I left home in hopes of striking gold. It's been years since then, and I've made very little headway. I don't even know why I'm still here. Everything's all run down and dying. It's terrible for business, really. A group calling themselves the Blue Sentinels have gained much power in Volgan. You can't even run a shop without their blessing. They claim to be working for the greater good, but it's absolute hogwash. Why the hell am I here? Oh, is something wrong? Jakitea da eta hola hostiak beste nazka.
And one without much time remaining. Just about ready to fall apart, I'd say. Inoiten tutte. Not exactly the time to be chatting with a cat. Well, suit yourself. Oh yes, you may call me Shalqua. Enchanté. So, what did you want anyway? Ooh, you smell wonderful. Bella dannazione. This place is already dead. Everything will crumble and waste away so that something new may be born. Isn't it wonderful? Aprisce solo tutta la This place is fascinating. We receive only the most peculiar visitors. Folk like yourself. It's enough to keep even a cat amused. Are you going to see the old ones? Those 4 who have grown so incredibly ancient. They must have sprouted quite a thick coat of moss by now. For heaven's sake, no one even knows their names anymore. Imagine that. Yes, nothing like yourself. For you have a most pleasant scent. It grows nicer with each passing day. Cosa surrealista brincatua di zeikene tatuan nei. Tatuan nei indicazioni. Have you made friends with the man by the sea? He's lost everything. Absolutely everything. Lenoitsen. The only thing he's good for now is a few tidbits on covenants. Covenants are a type of, well, contract, you might say. You give something to gain something. That's the way humans like it, right? It might be just the thing you need. But what does a cat know? Ora sai dice porque norbait sartu atakatu ja takatu sigi guztia pe kumantxa. Do you see that oddly formed rock behind here? Long ago they called it Victor's Stone, as I recall. If you wish to face greater challenges, speak to the rock. Although, you'd just as well not. This place is already dead. Everything will crumble. Rastunak. Nothing suited you, I presume. Oh, that's deceiving. Estoy un poco más pared. Nadie me desea. Bearer of the curse, seek souls, seek lest with. Bueno, ya es la serie. Ya puedo.
kofre batzuk ospain behar duzuna, venenoa dozu batzen. Beraz, ez berak bestela goitik saltoin. Beharki, hazigia.
Ura alkatu beharra dut, handoiko. Zerko espata hon bat ematen. Ez que lehen oso namen, lurrean etxan da, bat etxan da nola da marbolan, pentsea, etxaia ez bena. Ba, horren tokian zegoen. Eta, neko espata hon bat ematen zen. Basura pila bezetenako. Banaka, binaka. Baina espata daukat motza. Beraz, areako erasoa teikia zain erraz. Destresa hamar eskatzen du. Eta ni destresa eta... Ikusten da... Vale, sortzi da.
pasen. Farmeatu izatezu almak. Acabo ir nola. Naiz eta espata zitu hauen meretzeko onak ez. Baina antzitu dut. Hogera bat eta nahi dut iritsi. Beraz, ezpata hau jarko naiz eta efektu bat izan. Rodela, hau eskudea da nahi. Oste, bez. Beira nahi dut da. Basuratu diatuz. Bertxo eman. Garrote nahiko hona da. Indarran ultera jute emazia, baina nik destreza nora da. Testuz bekin eskalatzen dugu, bai indarra akin eta bekin destreza. Baina hau da Julio.
musika eta bakoitza hiru oinez. Bearer of the curse, seek souls, lest this... Just help me open this door. I packed my tools in here, seeing it was vacant. But now somebody's gone and locked the door. Set up. Come again later. Vale, esperando el tóxico es que con dopo la serie menuda delle santo per il cuore mañana. Allora, arriva non so eta itzuliko naiz berriz. Porque akaso arman badauketen interesatzen zaigu. You, stand back. This is dangerous work. The name's Lenigrast. Just a simple blacksmith. And you are... another useless traveler. A man ought to labor with his feet planted firmly in the earth. Not roam around like you flirtatious vagabonds. Oh, what does it matter? Go on, show me what you've got. Your equipment. Let me have a look, but do it quick. Vale, ya. Esta la receta fresca. Daño realizado. Eraso a un espada cartac. Espada. Ahora. Espada ancha por de un
eskalatuak behar. Horaka baten behar, Estokea. Zer, estokea destresak izan nomen. Destresak ingiago jogatzen di hau. Hau da estoke grande. Estokea deno akatu gozitzen amabi gorda. Ondo ama ospitzen ditu eta amabigarren nivela egotzea zer ditu. Igual, izangoen bere destresa, amaigarren nivelea eta arma hori. Gainera oso azkarra. Hau ez haundarra hau ez haundarraren nivelea eta lantza bat eraman antzaren ez da asko zein lantza bat akazte gura hau lantza bat erosu eta batzitua lantza bat eta bat Dread. You're worse than my reckless daughter. Don't spend your whole life in transit, you hear? You'll need souls to repair and improve equipment. I know only of smithing, but souls have many other uses as well. Don't waste your souls on useless trinkets. Think before you spend. Equipment can be strengthened with rare ore stone, but such ore stone won't come easily. My girl knows her stones, but she's always out prancing about. Now, there's a time for travels, but you can't wander the world forever. Even you must have someone waiting back home. Drat. You're worse than my reckless daughter. Don't spend your whole life. People these days. Bearer of the curse, seek souls, seek the king, lest this... jarraitu beharko dut, ja. Baina uste bera jetxe.
Ba, ja hemen barritxe, non espero zen hauek eukiko zituen. Dauzka. Hau da gara.
dice. Para sai a 8. Devi fare un po' solo. Perciò. Adesso Dark Souls è una maniera con la gente. Date anche un po' per rispondere. Siete baino reakzioa zutrenbora egin izan. Oh, I'm sorry. I was just daydreaming, I think. My name is Kale. I'm a traveler like yourself. I'm navigating the continent to create a map. Why cartography, you ask? Well, that's a good question. When I first came into this forsaken land, it was a curse? Something about a curse? How embarrassing. I seem to have lost my focus. But I do know one thing for certain. I have always been very fond of maps. I came to this land some time ago. Drangleic, the Lost Kingdom. It sounded so romantic. Have you seen Majula? Oh, there's a rather spacious mansion there. I've made it my temporary home. Well, as something of a squatter, I'm afraid. Direttoa, ondo dikula, baina, beharki doa. Beraz, jarraituko dugu. Inside the mansion, I found a strange map, like none I'd ever seen. I believe that it's a map of Drangleic. Now I'm traveling the land to prove it. Yes, that's it. That's why I came to the kingdom. Wait. No. That wasn't it. Then what? I don't seem to recall. Ematen dut zela jende asko etorri zara ona, Reñota. Eta enbeste denbora da minaki dela hemen, keria burua galduta ez dakitela zertan etorri zen. Were you looking for that map? Wonderful. Then you're fascinated by maps, just like me. Shame on you. You should have told me before. Here, take this. A key to the mansion. What a joy to meet a kindred spirit out here. Incredible, really, isn't it? Such a map to be chiseled in stone. Oh, but one thing. I would not venture deep into the mansion. I can't be certain, but I've heard disturbing noises. Something about it feels wrong. Just be careful, please. I'll be back in Majula soon. Perhaps we will meet again and discuss maps at our leisure. I'll be back perhaps...
horren un dificultea.
Hau gogoratzen ez da. Eta da nintet? Ideia dut mailu gara. Ez den mejoratuko zetzei gustatzen. Ja, dauzkan eraso ari da bakarrik. Alberrak, uste? Eta areakorik ez da. Is that a shard you found? Here, let me see it, so that I may help you. To see light, to see hope. However faint it might be. Ataque de
txerria. Zaiten. Baina bai, izanatakoa daukagu. Ezpata erosio. Eta, bueno, eta berreskuratu dut, eta ezpata ez dago. Ezpatak, eta amabik behik berroeta bat eskalatu bat behik egiten dut. Estokeak, honek egun da amabik behik berroeta bat. Eta amauz gehiago eta maik. Eta luzea hori. Zero gehiago eta baina, bueno. Apurtuta hau da. Bengo tupa bat. Eta sakotupa bat zeuzkan, manipulakotupa bat zeuzkan sortu bat zeuzkan. Zeratuko naiz. Eskudu bat erozten. Harima atzuk. Maximoa bezala dagoela, berdean parean dago. Hori txikitzen juten da, gorko biltzen juna. Bale. Leheno behiratuen tokia uste dauzala. Ate baten parean jarri.
Dark Souls bat azkar pasa nuen banakielako hasiera partean nola kostatzen ez gai. Ez itxura txarra horretan ja, ez. Bale, fije bat, Berlali gana tankeatzeko zen. Zerbitzaria daude jarri dute. Honetxe jotzen dut. Vale, konjuratzen. Venga. Hala, hau diez, honako zehatzu. Talde batzu egiteko. Ai. Hola. Guazen. Buah. Hace hostia juego que me ha tenido una tipón. Un 10. Kenduko eta joan. Hau ez dut eta zertako da. Escudo, bai. Txoin, petak. Oh, bai. Vale, Arti, váyame barro. De alma. Tiene ematen dit. Pentsaia, honek ez? Hau, burdin. Esteko. Hemen faros.
Buah, diosa de titanita. Bazpare golpe bat beti. Anillo de clorante. Coño, sí, ya tú. Aumenta la recuperación de energía, puta madre. Vale, elaborazio jarrita. Gaina argia egiten dut. Jo, az. Bez, esan dizuet trampak zaudela. Vale, alde honetak izi. No, es que ezin dut iriki. Aizet esaten. Ezin dutela. Ego, amendik irikitzeko. Es que ezin dut iriki. Es que ezin dut iriki, ez da gizeatik. Hello there. Traveling all alone in these treacherous times. Well, I hope you have a very good reason. Oh, hogwash. Who am I to judge? My name is Pate. Oin eskudo batekin. I journey hither and thither on a sort of treasure hunt, you might call it. Be careful out there. There's talk of unsavory bandits who prey upon travelers like yourself. Oh yes, you be cautious if you go. There's treasure in there for certain, but the entrance locks from behind. I saw the same design earlier. I was with this warrior, you see. The rather brusque fellow tried to swipe the loot for himself. I still have the gent's ring. I do hope he wasn't harmed. I'll leave this one to you. I'll leave this... Honentzat Robinson da oso erraza. Qué maravilla. Aniz da ize, ostia, tipo markatzen ate bat, baina ezin nun iriki. Aspare. Oye, secreto, zona secreto ya. Tipo una biblita da. Bastón de hechicero, está vale. Brave warrior didn't come. Be careful out there. There's talk of unsavory bandits who...
tema batzuk bandizkia, baina uste bakarra mandiatzen. gutxienez eskutu. Ara itxi.
Harri hau da. Horrela defentzia. Horretik dena. Gaua, harima hori jartzeko. Berri horrez. Eta lantza hori. Ah, vale, hemen mantendu egin behar da. Dark Souls baten sakatzen egin behar. Headshota inezkeo, gehiago pentzen du. Azkenetik hiru beharrik. Azkeneo tipoa Escapatu situatu eskuduarekin Escapatu Mailak zeakin, Hau lantza da. Non dago? Ba, ez CC. 75 bakar. Berretaso nolako da. Toke bada. Stop. Nahiago nire espata. Baina mendizat, doin behar. Baina mendizat,
Bawangkoa baino hobeago da, Bawangkoa baino defentsa handiago dauka, beraz. Horrak zertzen da.
trabajo desente handia daukagu gain. Bearer of the curse, seek souls. Let Es que claro, sí. Puede. seek lest this oso altu hartzen ditu OBS-ek, olazan volumenak. Baina, bueno, eskerrik asko, abisatzeatik. Eta ban konexioa ere egin da momentu batean, baina, bueno, itzuli ala emateu, eta jarretuko dugu. Ez dakit ze hostia gertatzen zegoen etxeko internari. Aber, azte santu nagutan Euskalteli gotzein da, konpontzen duan, ze ja... Piskat da hartatzea egiten zen. Bueno, ikuste zute, prison golpea egiten ditu dala. Txita... Nola, hostia. Ez
gogoratzen. Hemen tipa da hola uste. Antzegoen. Urruti beraz da zai. Ez da lehenengo boss hau, Vale, eroria momentu baten. Nik ez da ize hostia gertatzen zen, ze hostia. Internet, modem putan arazoa. Bueno, ez dut ezerrein, itzen nien dut eta mairulara itzulia. Itzuli naiz eta... Beira, oain hemen egon. Oh, you again? Go on, it's on the cheap for you. Bez, oain bai. Oain infinito dauzka, beraz etorrela izketzu harima pila batekin eta horrako pila bat eroz. Oain bai, oain bai. Ez... Hau ona da, zona da hau. Magarri bai, tuzten da preso 6.000 bagoitzak. Lonely tongue. Bai, itzik gaztu. Everyone's so stingy around here. Everyone's so stingy everywhere. You're my only customer. Don't make me beg. Now buy something. We call this place Majula. Not too special if you ask me. It's just a place where everyone seems to end up. Everyone's so stingy around here. Horta, zengo deus. Bearer of the curse, seek soul. Urrengo aurkaria zintzen. Ezkene, gogoratzen. Niveles igoko naiz. Hau. Destreza. Aguantare igoko, Eta horrela bitzuk. Vale, ezin da ezke jau zenbatu zehar. Ramengoak zerbait berria esaten digun, azkentzen. Oh, hello again. Berdina... Delagina? Ez, Dark Soulsun ontzen, ona. Hau bai. Hau, arma hori zona zala uste. Aunque lehenago tipe giratu bardek... I do hope I see you. Kaskurik ez da mak. Honek 2,2, lau, bikoitza. Eta más o menos bikoitza defensa. Airu, 22. Amaika. Amairu. Horrelaxe, eguneko 50 azpitik geratzeko. Ondo hola, nire bizi. Hola, jotzen digutenean gutxeago. Baina ustetan mendik zau. Dana oso zeu. Bai.
ikusten dikun bergea, ura da ontoki batera. Ura olako hiri bat uretan eraikita. Rampa itxura ura hona. Farmaz. Eskudo zan, Bai? Bueno. Ez da, zerre. Ai, itxua da. Zeurenik zona ontako gengo zeneko hogera piztu eta amaitu dut bat. Akaso izango da itxita da honan horrei eman eta dut. Itxi egin bat. Espada, helado, rol. Hau izango da ezker. Zena zuaz. Gainera, indarraken eskalatzen du beraz. Etzekin. Eta ontxe uste taiat gala. Bai. Maiula dago, han. Más o menos horraitz horiek ikusten dian tokian. Hau etxaiga da. Tipo hau zen lehen esan dizutena arbolan zegona. Horrelako bat zen benti. Ostia, men jendea tokiz aldatute. Leheno adibidez gigante hori zegoen hor. Eta hor, hogera bat zegoen. Hemen gauza gaz, desente aldatu dituzte, Koi bat. Etxik gora. Rasko bat. Ez zona hau den, behiratuko ez bazpa ere abalen purrongo zona, en behar dana. Ze zona altera foto mazia zurea dana baino gehiago. Nivelez gehiago dana, asko supertzen dezuta. Eta gila bat ez dezeiguko, baina behituko dutxenez, más o menos, zeto gila jendormen. Bat, bi, eta hiru horreta. Eta 7.500 alma alematu rekord. Leno, hementxe zean. Ja, ikusi nau. Hemendik ez da pasako. Hor dago. Usten eskuinean. Hogera, bai, hortze. Baina,
Zai hau zen hemen, Beno? Etorri egin. Epa. Eta izango jak, baina oaindik gogorrago. Oaindik errezagoa. Hombre, harrapatzen mazaitu kutsa hostiago matitzu. Baina berez errezagoa. Durren esiltagoz dauden baina errezagoa. Se escapata, ez. Hau lehen hau zegoen hemen erdia. Ez da. Vale, disfrutar. Eta bueno, Mayula ikusten bazute dago han, itxero era. Hor, justu iskina hor labarra handi hori, horren atzean dago Mayula. Eta hau ikusten da Mayulatik, urrongo batean eraguzkizu. Lurran dauden hau ez dizu erasotzen. Zuk ez behiazu erasotzen. Hostia. Arrunea, torri. Horri dut bada. Vale, honei arreziko zintzako harrapat. Oso lento. Oso lento. Lento dira, baina ematen zuten hostiakoa indar. Objeto hau hartukoet eta ditzen duet. Eta aurrengoa... Zeratuko nezko nezago aldan zuzeneko gehienetan pasatzen. Hori dragoi bada. Zuzenekotan pasatzen zaituko naiz beraz. Ez da gaur idutzean edo bihar arratzaldean beste zuzeneko bat egin bata. Eta, bueno, hau izan da guztia. Dark Souls 2 The Scholar of the First Sin, lehenengo kapitula, eskerrik asko ikusteatik, eta, aio!